Ndagusuje orbits. Izi ni inzira cyangwa se imihanda icyogajuru kigenda kizengurukamo isi cyangwa se ibindi biremwa byo mu isanzure. Ubundi izo nzira icyogajuru kigendamo ni inzira eshatu. Reka nzikubwire. Iyi ni Kingdom JBTV. Nawe ngiye nitwa Bomviva. Icyo ngusaba ni gukora subscribe. Ikaze ryo nari guhaye. Mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bomviva. Ikaze ryo rihorana. Wamaze kumva ko naguhaye ikaze kuri Kingdom JBTV. Orbits cyangwa se inzira icyogajuru gikunda kugenderamo. Iya mbere ni low Earth orbit. Iyi ni inzira yo hasi ku isi. Iyi nzira yo hasi ku isi ikaba iherereye hagati ya kilomita 160 ndetse na kilomita 2000 hejuru y'ubutaka. Aha ni usanga ibyogajuru bikoresherezwa mu gufata amashusho, harimo GPS, internet, nka Starlink ndetse n'ubundi bushakashatsi. Ibi byose biba biri hano ngaha. Gusa ikintu ugomba kumenya ni kimwe: ibyogajuru bitembera vuba cyane bigahita bisubiraho byatangire buri minota 90. Kora subscribe kuri Kingdom JBTV. Wamaze kubyumva ko ari ikiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV ugikomeje gutega amatwi. Naho ngiye nitwa Bomviva. Turi mu bice cyangwa se imihanda ibyogajuru ikunda kunyuramo mu gihe biri gufata amashusho. Igice cya mbere nkaba nakubwiye ko cyitwa low Earth orbit, LEO. Igice cya kabiri cyitwa MEO. Uyu ni umuhanda icyogajuru gikunda gukoresha. MEO, medium Earth orbit. Iyi akaba ari inzira yo hagati. Iyi nzira yo hagati iherereye hagati ya kilomita 2000 na kilomita 35,786. Aha ni naho usanga GPS satellites, navigation systems, GLONASS, Gariko ndetse n'izindi. Iyi nayo ifite urujya n'uruza, ariko usibye ko rutari rwinshi nk'urwa LEO. Wibuke neza, LEO nakubwiye ko ari wa muhanda wo hasi cyane ibyogajuru ikunda gukoresha bifata amashusho. None reka turebe igice cya gatatu cyangwa se umuhanda wa gatatu icyogajuru gikunda gukoresha. Igice cya gatatu, Geostationary Earth orbit. Iki nicyo gice cya gatatu. Iyi yo ni inzira yo hejuru cyane, ikaba ihagaze hejuru y'isi, ikaba iri ku burebure bwa kilomita 35,786. Iyi cyogajuru kiri muri geostationary orbit kiguma hejuru y'ahantu hamwe ku isi igihe cyose. Aho ndagira ngo ubyumve neza, iyo turi kureba television dufite amatelefone yacu turimo turebamo, iyo turi kuri internet ndetse tunareba iteganyirize ry'ikirere, hita icyo gihe umenya ko muri geostationary orbit hari icyogajuru kiri kugenda kibikurikirana. Iyi ni Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bomviva. Ndimo nkubwira ibijyanye n'ikoranabuhanga. Gusa ibi ngibi iyo tubivuze gutya ntabwo biba bivuze ngo hari izindi nzira zitaba zishobora gukoreshwa. Hari n'izindi nzira nka polar orbit. Iyi ni inzira icyogajuru kinyuramo hejuru y'imitwe y'isi, kinyura muri North na South Poles. Iki cyogajuru iyo kinyuze ahantu kiba kiri gukoreshwa mu gufata amashusho yose y'isi. Indi nzira ni yitwa Sun Synchronous orbit. Iyi cyogajuru noneho kinyuze muri iyi nzira yitwa Sun Synchronous orbit kiba kiri gukurikirana izuba uko rizenguruka, gikoreshwa mu gufata amafoto ajyanye n'impinduka z'ikirere. Iyi ni Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bomviva. Niba kunze kino kiganiro gisharinge, ariko ntibibagirwe gukora subscribe. Ndabakunda.